i-4411 nange umshini wesinkwa Toaster Ntsabata Mashilwane echibwabwa akadoso litlapa iyo lapha-ke i-back form yeqembu lesikhukhune Nkumkhize Khiba nalapha-ke uLerato Mandi uye lapha-ke ozothi-ke ebekhona ngapha-ke ohlangothini Tshepo Mokoena akahlupha ubuya-ke ngokuzolana kanti-ke bagadla ngalapha-ke Bright Ndlovu 23 games 4 goals yena-ke uBright Ndlovu lapha-ke Brendan Peterson Winjebe Munyane Msimangu Makate Cross iyo lapha-ke i-back form yawo lapha-ke i-Kaizer Chiefs Ngcobo Mthethwa Sirinyo bathi nje Khalamasayini Baleka ukuthi amaphoyisa noma i-ambulance will talk later Modi Da Silva Lilepo iyo lapha-ke i-front 3 yeqembu le-Kaizer Chiefs bona-ke bazodlala lapha-ke i-4-3-3 nasi-ke i-ox lapha-ke phakathi nenkundla yena-ke umthethwa can wait la sithi-ke khona-ke ungalali noma ngabe umdlalo-ke ungo-3 ekuseni noma ngabe ungo-2 ekuseni zizokethulela wona-ke umdlalo wawo lapha-ke indebe yomhlaba kodwa bengisakutshela-ke mbukeli ngalo-ke iqembu le-Kruger United ukuthi-ke ngempela-ke lingenile sibheke lapha-ke Candy Shop sitolo samaswidi Flavio Da Silva shini wesinkwa uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka liyadliwa ibhola lakhe Gaston Sirinyo Candy Shop amakhanda shini wesinkwa Toaster Ntsabata mangabe-ke isikhukhune sidlala-ke ekhaya Gaston Sirinyo phakathi ebhokisini Flavio kudla nobuso bamafali ibhola lakhe Flavio Da Silva kodwa-ke ngathi kusuka lapha-ke i-lollipop uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka lollipop ayikho akanamuzi ePulukwane lingayidlali i-World Cup la qualifier-ke ngempela kunzima la qualifier lapha-ke izwe lase-DRC engapha-ke nenkundla sibheka lapha-ke lollipop ayijubane lakhe-ke uLilepo ayifeza kamnandi Ox uDistende Sirinyo nalithuba Modi ayivezile uLollipop wayiveza u-Ox wayiveza uSirinyo bathi hlabuhle pule Modi othi uModi angalambi othi uModi angalambi sinda ngokulambisa isikhukhune basinda ngokulambisa ibabina noko amapass ayivuna lapha-ke i-Kaizer Chiefs kanjalo lapha-ke i-pass accuracy sibheke lapha-ke manje ayiveza kamnandi lapha-ke Mokoena nanguTshepo Mokoena-ke manje phakathi ebhokisini Mokoena wenze njani othi noMpempe Gede indaba yabantu abalala emsebenzini othi noMpempe Gede indaba yabantu abalala emsebenzini uthi noMpempe weNdlovu nimandla la ekulaleni lapha-ke kwaNdlovu na Flavio Da Silva Candy Shop Gaston Sirinyo Sirinyo sebenza umshini wesinkwa uyasebenza umshini wesinkwa akupheke lapha-ke mbukeli Gaston Sirinyo ededeleke intuthu nange umshini wesinkwa udlala-ke ngoFlavio Da Silva uthi nje Flavio Da Silva kodwa kwabuya futhi uDaniel Cardoso wawucima-ke lo mlilo Ndlovu uthi uyazama Bright Ndlovu ebephile off kamnandi uhamba naso-ke i-speed manometer uyawurobha umshini we-BP ngiyaqala-ke ukubona-ke umshini we-BP Lilepo uyalicela lapha-ke phambili kodwa komsimango ubuyela lapha-ke emuva ngiyaqala-ke manje inhlwele iyachwaza ngiyafisa-ke ukubona ukuthi ngabe-ke ubani-ke osukumayo nathi ibhola le-Kaizer Chiefs Lilepo phakathi ebhokisini nalithuba Gaston Sirinyo liyamhlula Gaston akupheke lapha-ke Lilepona edlale kahle nalapha-ke uLilepo labuyela kuye futhi Gaston Sirinyo kodwa-ke lamhlula leli bhola uGaston Sirinyo phumela ngaphandle-ke ibhola kuzoba ilayo lapha-ke i-Kaizer Chiefs engapha
phakele kuhle kwela phake Gaston Serinho uyahamba lapha ke Lilepo nathi Lollipop siyayimunya Lollipop qeda amadoda Lollipop indoda umshini wesinkwa Lollipop qeda amadoda oGezola umshini wesinkwa kwaGezola uyena lolizwa leliya bhola yena ke uToaster Nsabatha uyena lolizwa iqembu lesikhukhune badlala lapha ke neqembu eliku top 5 kuye lapha ke iloga Flavio sebenza umshini wesinkwa uyala umshini wesinkwa enhle iphasa khisho lapha ke iLollipop akupheka nje siyayimunya Pascal okusho nokushengana phasi lakhona uyihlalele ihambe neLollipop Lilepo ke manje hamba ngamadoda Lilepo ushiya phansi uThina Pepe kade babadabala emsebenzini akhala lapha ke Mzuki akalithinta kasidalo ke ibhola Chibwabwa ume phezu kwalo leliya bhola ayikho lihamba nje liphumela ngaphandle ibhola layo lapha ke iKaizer Chiefs Diomande napa bekanga manje mvumo lapha ke Kaizer Chiefs phela lapha ke Mujela Lollipop siyayimunya Lollipop phakathi eboxini nanti ibhola lesikhukhune bayaganga besikhukhune akupheke ngapha ke nenkundla iphawoti libona lapha ke iLollipop siyayimunya hambisa amadoda phansi bona lapha ke uMorisa yadlala TV iyadla impofu idlokudla kwawo shona we 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 iyadla engaphakele inkundla kulapha ke Sikhukhune liyamceza lapha ke uNdlovu okuyona amaphuzu ke lawa abenzela ke isiqiniseko sokuthi ke nakanjani ngesizini ke ezayo bazobe bedlala kuyo lapha ke iCAF Confederation Cup la abazobe behamba khona neDurban City akade ke befuna ke ukuzoduma ngaso lapha ke Isikhukhune namhlanje nathi ibhola leKaizer Chiefs bafuna lapha ke paper 2 phala maphala phakathi eboxini Thina Pepe ipenalty Thina Pepe penalty bawuphasile upaper 1 nge-first half bangawuphasa na upaper 2 uyabaqeda upaper 2 dlale kabi ke ngempela yena ke uvuyela ihlapha phambi kwakhe uNompempe uNompempe penalty a tackle from behind uyakhuza ke uNompempe uthi ke Linda impempe uthiwa ke ukhahleleke ngakakhali impempe umfundo ovilakazi uthi ke angishanga ke impempe yena ke uNompempe phala paper 2 Chanel Pasha mfundo avilakazi ipaper 2
Mfundo Vilakazi from a penalty spot. Odlala umdanso kaNokusho yena ke Mfundo Vilakazi odlala umdanso kaNokusho nangena phakathi Claudine Lepo dlale kabi ngempela Vuyo Lihlapha a tackle from behind usukuma upaper 2 yadlala TV imali noma ibhokisi othukethe ibhokisi kuvela kuphuma upaper 2 ehamba namakhosi benza nje